pozdrav, moje ime je Dragan Martinović, bavim se atrakcijnim marketingom i danas želim 4 koraka da vam pokažem kako doći do idealnog saradnika i povećati vaše prisustvo na internetu. Važnu simfoniju, samo krenimo. Pozdrav! Želim kratko da vas upitam prvo da li nam je Google prijatelj ili baš i nije. Gdje se nalazi vaš online biznis kada ukucate svoje ime na Google? Da li kucate svoje ime ili kucate ime kompanije za koju radite? Svrha današnjeg videa jeste da vam prenesem 4 jednostavna koraka kako da povećate svoje online prisustvo i da na taj način privučete idealne saradnike. Zašto je online prisustvo bitno? Vjerovatno znate i sami da bilo koja ideja ili biznis koji vam je pao na pamet, vjerovatno je došao preko Googlea ili je se pojavio u Facebooku na vašim novostima. Šta vam donosi izgradnja online prisustva kao dodatni bonus? Izgrađujete sebe kao brand, postavlja vas autoritet u vašoj oblasti, kategoriji. Vaš sadržaj na internetu dostupan je i kad vi spavate, kad ne radite, kad niste kod kuće, na poslu. A s druge strane, kada snižava otpor kupca, time što izgrađujete odanost publike kroz davanje besplatnog sadržaja. I što je još isto tako jako važno, daje vam mogućnost da dođete do većeg broja ljudi uz manje vremena i truda. Evo nas na prvom koraku, jednostavnom, kako da optimizirate svoj brand i svoju web stranicu za vaše ciljno tržište. Znači, uzmite vaš brand šta je već i kakvu poruku šaljete, oni moraju da budu u skladu. To znači kad neko dolazi na vaš sajt i dolazi preko vašeg brenda da zna tačno šta je to što vi radite i kome služite. Nemojte da budete sve za svakoga, radije se fokusirajte na uslugu koju nudite vašoj specifičnoj publici. Ako su to mrežni marketeri, dajte im besplatan sadržaj koji će im riješiti neki problem. Evo vam nekoliko pitanja koje će vam pomoći da vidite da li je vaša web stranica optimizirana. Da li vaš slogan jasno demonstrira šta radite i kome služite, da li koristite odgovarajuće ključne riječi i jezik na svom blogu i svom marketingu koji će privući vaše idealne saradnike. Ako se vaš idealni saradnik pojavi danas na vašem web sajtu ili na stranici društvene mreže, da li će biti u mogućnosti da jednostavno kaže da ste vi neko ko može da mu pomogne da riješi svoj problem. Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja ne, onda trebate malo poraditi na tome da vidite šta radi vaš brand i kakvu poruku šaljete. Na taj način vi ćete u mogućnosti da napravite više konverzija i prodaja na vašem poslu. Drugi jednostavan korak je da izaberete najbolju platformu i kanale kao poluge u svom poslu. Znači, vaš brand ne mora da bude svuda i svugdje u isto vrijeme. Izaberite ono što je kod vas najaktuelnije. Znači, evo, kod nas je to Facebook i YouTube. To su dvije platforme koje vam preporučujem da budete prisutni, obavezno. Na Facebooku, ako je vaša idealna publika na Facebooku,
provedite vrijeme tako da kreirate visoko optimiziranu fan stranicu, izučavajte plaćene reklame, kreirajte video materijale za upload na Facebook koji rješavaju probleme vaše publike. I jednostavno istražite sve to što vam Facebook nudi. Treći korak, vrlo jednostavan, je da uključite video u vašu izabranu strategiju, vašu marketing strategiju. Bez obzira što god da ste izabrali i koju platformu ste izabrali za vaš početak, obavezno uključite video, jer je to najmoćniji način trenutno za postizanje najboljih rezultata. Kreira dublju konekciju sa ljudima i pomaže bržoj izgradnji odnosa. Evo nekoliko savjeta, znači šta treba da sadrži video. Znači obavezno pozdravite svoje nove posjetioce bloga, web stranice, poslovne fan stranice, čitavajte video materijale na sve platforme koje koristite, znači Facebook, YouTube, održavajte webinare, da izgradite autoritet, da služite svom tržištu i promovišete svoje proizvode. Koristite i live streaming, to je izuzetno poznata, odnosno nova opcija Facebooka između ostaloga, da se povežete sa vašom publikom. Kreirajte edukativne video materijale kojima ćete pomoći vašoj ciljanoj publici da riješi neki svoj problem. Obavezno uključite testimonijale ljudi koji su već imali iskustva sa vašim poslovnim pristupom, sa vama kao saradnikom ili coachom u obliku njihovog videa. Kao četvrti korak koji sam htio da vam napomenem danas za ovaj kratki video, jeste da morate biti osjetljivi i odgovorni u poslu koji radite. U početku vam se može činiti kada ovo sve radite da ovo pravite za sebe i da to niko ne vidi, i ako ne vidite odmah rezultate, to nije uopšte razlog da se obeshrabrite. Dio izgradnje svog brenda znači guranje naprijed i da ostanete dosljedni sebi. Vremenom ćete, ako ostanete dosljedni, nastavite se redovno pojavljivati, sve više ljudi će početi da reaguje i da se uključuje sa vama. Počet će sa lajkovima na Facebook objavama, sa komentarima na video, porukama u vaš inbox ili e-mailom pitajući se više informacija. Kad se to desi, onda vi treba da budete odgovorni, da se povežete s tim ljudima i pokažete im da imate najbolje interese za njih. Znate, ona čuvena rečenica, kako mogu da ti pomogne danas. Toliko u ovom videu, a možete pomoći naravno i sebi kroz komentare na ovaj video, kroz dijeljenje ovog videa, ako ste zadovoljni sa onim što ste ovdje vidjeli, obavezno to podijelite, jer na taj način izgrađujete i svoju mrežu za sutra. Hvala vam najljepša, vidimo se.